Kinong yalam kikinhon kinongnya auto hapo kalama kanong po Region Auto Owners and Driver Association da kajing bitar menta kasi kila maham khaddu yu ba Marcus Martin ubadai unong yalam barim ubadang kameladi hadu menta kumunong yalam kikinhon kinongnya auto wat hadin baladep ban penthamai kinong ketkam badru la register yakikot kisla bala ithu da ka office u deputy commissioner kakinhun kaladep ban register bat ka sarkar hapo kalama jong ka nongpo Region Auto Owners and Driver Association minta kasni kilalit ban bu sendon da ka jingtho thana nongpo bat kumjuru sha office u district transport officer halor ka jingnang beteng jong ba Marcus Martin ban kam nong yalam bat ka ni ka de ka sien bakhadu ba kakinhun kinongnya auto ki maham shabanya bat ka an uba ban nasar lingdo nonglai ulo ongkumnu uba Marcus Martin udang nut ban kam kum unong yalam hadian bakum ka kinhun kinongnya auto kilada ban register bat yoru ya ka jing ithu na ka office u deputy commissioner hinrei udang lej ban kam trai bat pan ka jing kershan na office u DTO bat kiwei namar ngingim dei tang kinongnya auto hinrei ngidei ru kitrai auto ni smokia yala ka jong ka kam hinrei uta uba Marcus Martin watang ka auto hakti umdan bat umdei unongnya auto hinrei ule apat komu high level Ini ngakuan pencairan dia. Tekum berfitip hi kini kisngi umta kim dei syu kisngi berang sadum, berang kadum lemne ke berang syai lam klan berang sadin ke berang nepok jungi berapa. Kumenta ku mong syu keren ladakan ka jakal ne ka khandau ne ka kali ladangan da karimeng sintur ngalawan ong de berge jonga. Henry ladu trai uan bon pha ban sei bin mi kita ikut kisla ke jing bin sya evident bengiong atau ladanga ngamdon. Kamlong ngajing le nanya nga. Kamlong ngajing le nanya nga unong kam lane uno bam simlon ikut sla. Tukum bolong menta unu ba Marcus Martin kumno urang nut ban kam try kene ka session hadin bengi la register hapo ka department hapo ka office rekam nyong district commissioner Sumar udah DC te udang wan ban kam try udang mi media na ka por shopper udang pan ke jingi try lang baka DTO office baka traffic in charge ten rengi meneng la liban bu jing tho baro untuk bala nang nei khamat try oh nang nei khamat ngi ong itu ki officer ba per ba lada don ki bru ki rusum ka bu ki bawan ban kami la de ki nang ngilam juga auto session ba sobha ban pinpan chei ikut islakum ka badai ka prathai mitama dem dai marngi hang ngim stan ba ong magdai tang gidungnya andre haju paru ngide ki trayo to ngisgo khiai lag jong kam andre utama Marcus Martin reng skwa manong tang gawai lada fikwa bani kran pen isya kan ka kam ka bumur kata ka auto hakti jong hide bandan ta tingin salangin meni kran ka auto hakti mdon bri ulek moy high level ha mi gide hire driver auto kumno umle nande yo lese ka don ka ai ka jing thumu ka ba ka jing long simat kumolong ni khat saus nem mentama du arjar khandai ubat kum presiden hadu arjar arpsau ladang ngi bakla mangi to la long bakla mangi te kai per kabal register syua ka jing lam ju Marcus Martin kinong lam gi barim nadu khandai pun reu hadu arjar khandai kabiang balai pada kanti jungu kayap hadu bangiwat ke RTI ngi syam pa sim la le ni usyo po ka office jong DC ya kata ka asosian nga bangila de register kemudian ni usur adu arja kandai kanti jungu adu arja arus pau nde arja arus pau la de pa ka stir su ubu un pelong general meeting general meeting pada umjudan nei dalami mengi minta hadin hana sa akhore sale akhore ban pemi kita ban sohna ngade syukri ba syukri ba api kemdai tang la de piwan rung hakathup jeng kinungnya atau bepinde unong syukri ba syukri ba ti what way tu bar ule ka ire ke jing isnai ke peduk kataru kadai te jing syukri ba ndai tu tang ber haka kherdap juga nungnya atau bandrung bangan kam bangan nang bangan keren sosial media malu mala hang tang la yo jing mentai kumdai kum kita ki prosedur rekam ngila syai de menta ngayang ne ladang amdan ko to ngaleran mengalwan yang ne la sita ka babura matang ang dem de kata kinongnya atau ngaleran bangan keren ne kat hadu bang ladon ka auto hakti ngade utrai ngade nungnya ngasotu ke jing e de hang tai bang ngaktin de utang ba tharsia de sotu ke jing jot itu beli kali umdan rang ka umdan wan kam mana bang ada unong ngilam auto to pi kam sabar ngono po kata harus tu pi ki ai ka jing trelang de kum sabor ni sa kumer bang mengi social media likam de u kam baro to ko berni ka auto jung urang nelere itu istu itu kitrai ki ai jing trelang de andre kumbolong hanu po de ngum itomula kat kunung po kadika kapital jung riboy distrik kumno kan unong umle ranyu don ni ka mesemban bangan sule kum tu klem kot klem slang an mi beca kamat an keren media ngan wan serum seleng kambet je kene ka action kene ka bang register mengi ka kameran kadika tapi ngi pensai nang nes kamar roba kamdai ba ong bengikut tang masyo keren media ngin syo kawang media kumne kan sukut no andrengi ngiko aban pensai kene kadika letse kala bandai ka sing ka bakadu bat nang nes kamat bangin nang ya ji hawi de ka anyi
balada ka ain kam ai ka jing besar bohok kam dan jengmut bangin lek ben register bangin se haman ka lais nem ya ka tu ka jing lek register jing bahadin bangin lek bener deh dai mereka tahu perarangnya kam dan jengmut bangin lek seu ya kata ka register jingi ka ba da ka dor bangin seu balada ki we kinang laun pen kami kata society hadin bangin register bangin dai tang sport hoi ngam simlanya isu ka to tang balong ka auto ka don ngai driver henry khat sau snem ngi ai lat yu bonlong presiden ka ai ka ba pi ku bolong mentah ki media ki basa anu po ki bem nompo yo I baka ai activities kam don ho wat tang office to ngi mong le se ka ba along ka jong la jong ta ka office jong asion lada de ka bersuai rote wat ka tang ka office ka berit bengi suai na kaling asion bengi nya kenduk para rebar bengi nongnya bat kum ta teter bengi perkat ki kam bidang sadin ne kan no kam bengi kenduk bengi mir jumut habi de kam asion tang ka office kam dan de kenduk khot kenduk kam bidang sadin hap kenduk hadukan jong no hap kenduk habi kran hasurak kum kita segede gimat rekam don gini jing jinjar gitu rebar dal aja ke mensau ke stom ke ya kata bala jukrong na kapor ya kata mikran krong thamai beng sai season kum kata de dal rapi de sau nang lam bayu te apa fil akrong di kisnem te baja kan no ke jing mensau le ke jing jinjar gitu nongnya atau te don kam ke bapin dang krong thamai sai kata ka phone ke blanan juga usian ndre ke pembolong mentah hadir mengiwat arti ai wat ka nega Facebook juga asusion ro kam don ha juga asusion mah ngi kadon tangka register hendrai ka Facebook jang asusion kamdon tip hang no karu kat baka jingkrong kayat bedik islam lach tang ngis ublay bang krong nadu sinkong adu susujan to sukenti ngis ngokiaong akal numbar juga asusion kamdon judon segum kata tang iwe sing samla sinong jong nur jong no kasino ka bedang riro habadon kata sing samla kadon de da kata Facebook juga sing sama kat ka asusion ke broning juga no po bro ka we hana ta akal numbar juga asusion mdan kat baka pisah ke jingkrong khajana par galit baik tip karung supply jong nam tip kata beng sekolong teh de hadu kata klimat buang ba kam kata teh phone ka tabalang ba kata iki imlang salang kan pi mat dai sa phone ka taba ka jing sai ka man kasngi kan tip sono ka kalai tolong ngiswan bu jing kili endang ibu jing kelipat uang no mi gini weng no bagi wo ni mi gini naik kenta cu ya kan po unit hana weng no once mi sakmat sagana ling ka umsau unit mi ka umsau weng no mi sakmat ka saiden unit ka saiden unit weng no terus kan nungut fidang ku am no weng kadi halo katakan nong remping pak mentran weng si weng hak bakadu la dunan kersan ne seliwat pat iga borning seliwat pat iga taka arfumer ban lele presiden tong interfere kata tang bai ka bahang net es ngoba lo dalong ko bala te song thaj no ngila mi ngi sekmat ngila syai ndai tang manga ndai tang manoro ngi demi ini dadu ki try dadu ki nongnya ngimi ban percaya ba bas ngoba wat ai su jing kersan no breun mar blai udai tang rusum kebu da ka buram ka tangan ong iti publikun ye pi ki reporter media ke ba lawan kang ni por mentana mentawan ai kini ka man play ni ka news ngin menta ki kini ki jinge ka action ko jinge tani por so man ai publik ye pi baro ki nong yalam jok action kumju ki member ki benar kat ngi ni ka por menta tani kalian tu hang ni ngwan ba pensai sepi ki press ki media sepi ki driver baro benar po ka nong po region kumju ni ki pajba ba page ka news ngi yang hang ne kalian kum kinung yalam joka action ke pla itu kerpang daka an daka DC office te nilayor ka probal na polisi office yang begitu ki benai ke pla dep sedin te lapan scam yang ngi kum kinung yalam ki bapura jonga deka action kemun ngi hab ban page ban kmit ya baro kini ki dribar ki bahaba po ka area na po te nakalian jongi ngi so banong ba jing mi jongi menta sakmat kalong na menta ka jing uwe pat ubri ukam sikam kum utau nong yalam jongan ik action te kane kalong gabu jinge ingi kum binong yalam he aji sya ngilamut banyak sakmat ik kam ban pentulun ik kam sakmat nre ubri uni ubri udang penwit udang kam sikam kum utau nong yalam jongan ik action te kat kum ka jingya jongapor ano ipi ba ka perthai benta ngidon kam kikot kisla te klem kikot kisla phimla ban le e ruem amar kikot kisla ano ipi nadu ki action ki NGOs bat ki seng tremon subha ba fer ki haban man register ya ki seng gitu ki hapo DC office nang baka DC office ni ka an jadi itu ya ki kan pen scam pura ya ki kum kita kinung yalam ndre ka balengo kalong ba hapo kan ka action nong po jengi long ba kam nong yalam pen banda ubri ubom don ki kot isla ndre ngi de ki bri ki bla don ki kot isla ki bla biang lut ila hadin bengla budin la khalai snem hadin baka ni ka register ka layap jong nong po action Regisem bakan ika register po nang po kalayap. Tengi kum kinung yalam ki badon ka jisukhia nam ta kan ika kam action ya kaya pa im jogan ika action ngimi sakmat ngibudin ni kani
ban ngisem sisa pleng baga une ubreu bat kam no yalam hanong po kemur lalong ilegal namar belai ba katu tali kisnem uklem renew shu ya ka asyan ndrei ka balongo pa kalong ba menta ukam sikam pat konto unang yalam jeng asyan tengan ong yepi menta ba kum ki dribar ngi de masto ngi im hagane ka juksa ga menta anong yepi ka area nang po kariboy district kam de shu ka area ka ba ka jaka ka brang sadin kade ka pala kiu state ba ka jinang istam ndrei ka balongo pat ba kumno ki dribar ato kidang sabit sadom teh isya ilam baklah hakibriu ki ba ongno ki ba om tip ya kadeka ka an kan rejisa nakaliang ka sorkar nakaliang ka DC office ka labuk nang ito ka an kumno bante lakam hamtam ha bagalong kum kinu yalam kabun haban pan follow ya ka rule jong kanu ka constitution jong ka sorkar kan mo re nakaliang jong upat hadu menta udang kam sikam kudu nang yalam te nakaliang jong ngi so manong ba menta kasni adin mengalai keren sani bha bati pranong yalam ko jongi yal lejmi hapo DT office ngila summit ka probal jongi hangtu ikot isla jongi ban nakalian jekir gila rai bni trelang bangi be ngila ong yakiro bala de pidon gano ko jinge phone be jingi kinong yalam bala dawan gino ki bakam nong yalam temut pi nai pdia yaki par gumju ro haju ka por ngilej mentah hapo police station ro ngila de summit gumju hi ikot isla par hangtu ro nakalian police nakaliang officer in charge jong traffic brand te uang ba to ngila smo thu ba phi de gido yalam besisa ngila biang ki kor kisla te nakaliang jong iru nginya trelang bat phi nakapor kapor te ka message kalong hani kapor ba nakaliang jong kum ginong yalam te ngibu api kum ki driver ba nginya trelang na disman himde shu bandong ba ngidon hakano kono kaliang namar ba sisin bangi ngila yo ka probal nganong yepi ngeliyo ka jing pensian po DC office kemud kaan ka itu yangi bangi ngi hap rule ya baro itu ki driver baro hapo ka iring hapo ki jongi kimde ki jong ba Marcus Martin mo ide ki jongi namar ba ladang ngi ngimrul ya phi ani ngimrul ya kini ki driver baro ki ben hapo nang po kemud kapau bangi ngila pen ken gi kenonai ngila pen ken ndre sisin ba ngi ngila long kimi pam ngi hap sumar ban pe gi khonam ngimti per gikun gelong kumno gikun gi betam senang don gikun betam senang don gikun gi betip sengi ndai kum kita gi nong yalam ki ba nakaliang ka anhi kala pen scam yangi kemut phi baro phi de ki jongi phim de ki jongno ma phim de ki jongno kemut ano ya phi banane sekmal ada don mano ba akpa boong yele de bangade ukpa phi na nge kumita ndai nge yangi bangi ngi de kita gi nong yalam ki ba nakaliang ka anhi kala pen scam yangi bangin pek ngin kimi ahlon nang phi te ngaso bandong ba nang ni sekmat lada don gino bedang kam yale de kum kita ginong yalam ngi nom pediang kita ban nakaliang jengi ru kum ginong yalam ngan yetu epi bang ngi la dai ja sekmat kam kum bang la da kren kita ki media ki bla lain no te ngi ong balada uneu ba Marcos udang kam sikam yale kum presiden udah pentut yangi kum ginong yalam nakaliang jengi ngimban se ban ya sikibor bahalor ai ne tu epi direct menta bangi ngi la ya sekmat kam kanika jing le jong le illegal jong ngi mentang ngila da biasa kot bat ngi ap community bakakut kan investigate habide bagani ka jing le illegal ka jong ban nakaliang jong ngi juru ko minung yalam ni sepet ke proceeding to ban nakaliang ka kot kan ayangi e nakaliang jong ngi som bodong ba ka kot hi ka de ban bisar kane mano bade hok minung yalam to kan ka asyan e in supen sai pi ba haman ki unit ke boleh udang penkesan be yele de banga ngarang de presiden pi warsania gitu nomor gitu ide tangki nong kulmar nong po te kata de we berkabar bakalong ba udang lejru ban form unit hakato kan nitli ki unit ki bahap hapo ka kanika area jong kanika action udang lej ban form unit ban penskem gino kita gino kam te klaim kata ka ikot isla ke ba nakaliang ka an ka la aibor yu ban untuk formo te kata ka bauni ubrio umut ubusuyal belan baik kinyal de ulai cheno udang kam baik de bangadang de manga presiden pina sania ikito te kata ka ba nakaliang jong hadu menta udang kam sikam bar udang pastu baklaru ikini ki driver ke jongi ki bedang sadin ke jebing ki bedang biej udang pastu baklai ki bu ong baik ba ki nai kam presiden ikito nai kam nong yalam ikito ngade udang nong yalam pi kata kan